lento yokuthela inhlabathi ephalishin labantu iyekeni nangu ujikijiki uthi ngo-12 o'clock phezulu sesicabanga esaqeda ngeke kuyosihlula ukubekezela anihlale ningalali mzala 12 ebusuku namhlanje ziyakhala uyayirelease i-album or i-EP yakhe ubani Umnotho Majola ujikijiki uthi emandulo lapha ke bafowethu ngifuna ukuthi baculi bamaskanda abanye ningasabi ukuthi bazonithuka lengaphesheya uma nibongela ukhuzana ngokuthi yena uzobe ethatha ubani uMankoti uzobe ezojabulisa izidalwa abazali bakhe bonke nje abantu bakubo kuzobe ngena uMankoti futhi umuzi uyakhula ningasabi nali ithwasa lekhansela lithi uhlezi uzenza izinto ezinkulu siyakubongela sithi kodwa la siyababaza sithi mkhulu ngabonwayo ngadlangadla esinqumo kujabula ngisho amathonga akoMpunguzi kusho bani ithwasa lekhansela nangu falapha umanelisi Khuzwayo Magic Fingers futhi mnumzane Mpunguzi siyofika sivunule siconse siphethe ezethu esandleni usebenzile mfowethu ngithanda lethi kusawumakoti wokuqala jobelela lapha phinda wabuye lapha nabani umlandeli omkhulu lapha ngakhuzana mangithi mkhulu ngisho ukuthi yena uyaziwa hayi ngobe mkhulu ngokuthi kanjani uthi udwendwe lwakhuzana enkandla eMandaba mhla 15 December asambeni madoda konakele kuyaqala nqa endimeni iyagano inkosi yebo kunjalo ngeke ngisapho etake lapho uyibeke kahle kuyaqala nqa right ngibone nansi ke ipost kaShuni wasemzini ithi ungalahli featuring Shenge wasehlala Nkosi ifront cover ke le niyayibona ukuthi inhle kanjani uShenge bafowethu the way a featuration ngakhona this year na last year ama-million asezingomeni ezinoShenge ziyasabeka saba ngisho ukubabaza isebenzile lensizwa le eyoShenge lapha ke sikakezwa kamazwibela maybe sebeyozwile asithemba ukuthi into emnandi leyo ngoba uShenge hleli enza kahle bakithi singamdlela umona lapha ithi liphucuzeka maskandi festival kuyipage la lapha ku Facebook ithi simemezela kulabo abafisa ukuziveza abasafika endimeni phecelezi ababaziwa ngamavukane sicela bethumele umyalezo kule number ukubhalisa abesilisa nabesifazane inamba ithi 076 4762 779 siyabonga ukugcizelela thumele umyalezo kuphela okuyi-text bafethu no WhatsApp no anything it's just a text message ukuthi yena ufisa kanjani ukungena kanje bazonihlunga ke ngokohlelo lakhona ningayimosheli ke bafethu ithuba lelo ukuthi ke niyovela lapha eniyibona lezi khona bafethu abaziwayo kodwa abanye abakafinyeleli kubona sicela ukuthi bafethu niyovela lapha siyadinga ukunibona siyadinga ukubona ama-video wenu siyadinga ukwenza ama-reviews sikhulume ngani nomsebenzi wenu siyazi nisebenza kahle kakhulu siyazi ukuthi nidomile kodwa khona abanye abanganazi kahle hle niyimarket khona bazonibona abanye behleli bemcimbi bekuyilokho nje befuna ukukhuluma ngikuveza ukuthi yena ilokotho nabantu abancomayo lokho zingene njalo ziningi ilezi engikwazi ukuyithola nje fast ngoba nje kade ngenza ini le video sibonge kakhulu ke isalahle isiyodibana nokuzayo.